มีตินเองเตียชานเช่าตูร์เงนี่ตีอินเชียไทยนานอินจงกาชกซูเจียลข้อยนัดเตลนิฟูรอเซนิมินลามากันรัมฮาวตูลูอินเดีย Vice President จอมตักโลกัลน่า Member 10หอยหอมตักเละเฟลไฟตะกากันหลงลมนัดจุ่มสร้างอ่ะลมทูกัสเซนี่ Level into presentation of budget ania. The annual budget for the year 2024 to 25 with allied papers lay supplementary demand for grants for the year 2023 to 24 te ania. Kan Chief Minister tak Finance changtu Pu Lalduhoma'n heng the annual budget for the year 2024 to 25 with allied papers lay supplementary demand for grants for the year 2023 to 24 tehi House of Harturin ilaw somang Speaker, niin kumsang nile somni pali somni pangachunga annual financial statement parturin kaloding chuakani. Vaina henain Mizoram Legislative Assembly chunga kan budget masaber partura kaloding chuahian he Sawrkar lopiang tharmekin hmasawnna atana kan makhirle hnathawk kan lo siamte ataka thok thei tura remchang min siam saktu Mizoram mipui te chunga lom thu ka han soi masadu ani he budget kan buat sailaya kan ngai poimo ber chu Mizoram mipui te tana ele bar zon na kong tlole net zok buat sai hiania sumi ti hlawh tling tur chuan lang tlang le rin tlak taka sumle pai an kol hi kan ngai poimo masak tur ani boka tin heng sum te hian mi puite a thleng nge ni ti le tangkai takaman an ni nge ni ti vawiin fia kha kan tum tlat bok ani state Sawrkar sumle pai din mun khir na tlang pui pu speaker kan state GDP hi covid tripui len lai khan tle mazong atlaniam ti lo chu har sanatam takara athang chho ve zela kumsang ni somni pani somni pathum chunga kan economy thanna chu 10.14% ania kumkalmek sang ni somni pathum somni pali chungin 10.55% in athan kan be sei ba ka kumthar sang ni somni pali somni pangachung phei chuan 11.03% a alathan thei kan be sei mek ani kan state mi pui ele bar zon na konga hian tertiary sector kan ti mai service sector hian nu ma anei lian bera industry sector secondary sector kan ti bok hian dotin agriculture and light sector atanga kan tho chu hi atlem ber thung ani kumsang ni somni pali somni pangachunga kan GSDP chu current price te khong mangin cheng vaibelchhe singli sangriat somthum pasari point panga pani nitura chut ania kumsang ni somni pathum somni pali REA kan GSDP chu cheng vaibelchhe singthum sangkua zathum somnga panga point 69 ani tichuan nikum REA tanga kumina punna tur hi cheng vaibelchhe sangriat zaruk somriat pakhat point pariat pathum ani kumsang ni somni pathum somni pali BEA kan cross fiscal deficit cheng vaibelchhe sang khazani somli le pasari point pani pakhat chu cheng vaibelchhia zale sompariat point pali pakua pung chhovin cheng vaibelchhia sang khazathum somruk panga point pasari bial nitura ruahman ania GSDP atanga chutin kumkalmek sang nile somni pathum somni pali BEA 3.47% le REA 4.73% chu
kum sang ni somni pali somni panga BER chuan 2.84% a khung tum ani pu speaker kan soilan tel du chu GSDP hi projection mai alani a ladang lam le theireng ani thung kum sang ni somni pali somni panga chunga kan state in kan thaw chu ve tur State's own revenue to base in sang taknena ruahman na siamin total revenue received atanga 19.66% tling turle Sawrkar summu zongsong consolidated receipt atanga 16.89% tling thaitura ruahman ani kan state bill thaw chua hi kumsang ni somni pali somni panga atana ruahman chu cheng vaibelchhe sang ni zali somthum pali point pariat pakhat niin kum kalmek BER in 22.29% in pung chautura base ani apun chawna tura ruahman na langsar jual te chu heng GST te stamps and registration fee te vehicle tax te interest receipt te le non ferrous mining te ani State revenue pung chautura ruahman na te thlir chungin kumsang ni le somni pali somni panga chungin revenue surplus cheng vaibelchhe zanga somru pali point pakua panga nei thei kanin beisei ani Sawrkar le batling khom zong song chu cheng vaibelchhe singkhat sangli somthum pali point pasari paruk ani anga debt GSDP ratio chu 29.22% aniyang kumsang ni somni pathum somni pali BER kan debt GSDP ratio chu 37.84% aniya zia omlam panchau fret kan base ani Reserve Bank of India hian state Sawrkar chu reserve fund account pani avon saka chung te chu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng fund te hi state Sawrkar ten contribution an siamatanga von anni a consolidated sinking fund investment atanga interest ne na tling khom te chu state Sawrkar contingency liability rulna tan mantur ani bera kumin sang ni somni pathum somni pali chunga CSF atana sum kan investor chu cheng vaibelchhe som pakua point pali niin cheng vaibelchhe som pani point pakua paruk invest belle tum ani boka heminen hian kumkal me ka vawiin cheng vaibelchhe som tum pani point pali bial invest ani don ani tichuan February sang ni somni pali thlenga he fan hnuaya sum tling khom tur chu cheng vaibelchhe jathum som sari le pali point paruk ani GRF ero chu state Sawrkar in anuaya institution te tana loan guarantee a pek theina tur le tluchemai tura omte tlan chuana na ruahman ani tun February sang ni somni pali thlenga GRF noya principal investor za chu cheng vaibelchhe somruk pali ni toin tun financial year chung hian he fanatang hian cheng vaibelchhe somni pali point paruk pani chu withdraw alone to a cheng vaibelchhe ni pasari bial kumin chung vek hian investor ani bokani cheng vaibelchhe som point pariat bial invest belle tum niin chuti chuan kumsang ni somni pathum somni pali topa balance kan nei tur chu cheng vaibelchhe somli panga aniang pu speaker heng reserve fund pani kan nei te hi an poimo hle a he fund siam ani chan kan tarlan te baka RBI atanga special drawing facility kan lak theizat bitlianan po man ani bok ani Sawrkar in thak laya kan sum din mun pu speaker he Sawrkar thar hi December ni riat sang ni le somni pathum a laglu ani lai khan kan Sawrkar sum le pai din mun tlang pui chu a thalem lo hle a anwai mi hi kan din mun tlang pui ani November ni somni pathum sang ni le somni pathuma revenue le capital head atanga kan mu chin chu cheng vaibelchhe
sang ruk zathum somsari pariat ani lain hemi hun veka kan summan chua chu cheng vaibelchhe sang ruk zakua somni panga ani a heti lai veka kan lebat ling khom chu cheng vaibelchhe sing khat sang ni zakua somruk paruk point pakua pathum ani bok heti zat leiba atanga cheng vaibelchhe zanga somsari chu April ni khat atanga November ni somthum in kara open market borrowings atanga puk ani a adang cheng vaibelchhe za somthum point pali chu nabat NCDC le EAP atanga puk ani bok chuti mek lai chuan cheng vaibelchhe zani som pathum chu lon frang ru na ta na man ani bok November ni somthum sang ni le somni pathuma RBI state account minimum balance maintain tur awm lo wangin ways and means puk ani boka ways and means labor outstanding amount chu cheng vaibelchhe za pakua point pathum bial ani kum sang ni le somni pathum somni le palichunga healthcare scheme atana cheng vaibelchhe somruk ruaman atangin November ni somthum thlenga release chu cheng vaibelchhe somthum panga ani healthcare changtung le huap zau zoka tun kuma man thei tura duan mek ani bok SEDP family oriented atana sumrua man cheng vaibelchhe zathum atanga man chua zat chu cheng vaibelchhe za somnga ani November ni somthum sang ni le somni pathum thlenga special assistance to states for capital investment saski part 1 atana central Sawrkarin project aron pomte chu cheng vaibelchhe zaruk somkwa pali ni in central lam atanga release zat chu cheng vaibelchhe zali le somruk pathum ani a hemini thlenga state Sawrkarin implementing agencies tenena apek chu cheng vaibelchhe zani ani hemi hun lai veka pension le retirement benefit dangte state treasury frang noya pek chua lom zat chu cheng vaibelchhe zani somthum pariat point pakhat pathum ani kalphung thar mipui Sawrkar kan state hi hetiang sumle pai din mun der thong taka kan din me ka wang hian ngai o chole turin year of consolidation puang lo thailovin min siam ta a heti lai hian ramchung ele barzon na konga hmasawnna tur ruah manna ti hlawh tling turin kalphung thar mipui Sawrkar chu mipui te beiseina ti hlawh tling turin ain buat sai mek ani kan Sawrkar chu hmasawnna rual khai le ngel nget siam tur te kan che vela ramngo le nungcha te humhal chung sia reform policy frang agriculture and allied sector te healthcare lama te sports tourism land reforms administrative reforms le industrial reforms lama te mathar la turin ain buat sai mek ani chuti lain kan mel makum hlun lemhlet na hi theito pa do turin kanin buat saya hemiatana bandro frang social security lama malak na te ram leilung humhal te entrepreneurship le skill development te hi mumal ta kalpui turin kanin ruaman mek bok ani entrepreneurship development center incubation center le startup hub te chu kan thalai ten trangkai taka anman thei turin kan Sawrkar masa khan ma lo la in tuna hon anni to ani post speaker kan Sawrkar chu laklu ani vele khan ni za chunga hmasawnna tan ti hlawh tling tur Chief Minister's 100 days program chu puan chua ani a hemi bozoi tur hian commissioner and secretary to Chief Minister kai hruai monitoring committee chu din hal ani a he program noya project chu March ni somthum pakhat sang ni le somni pali chunga ti hlawh tling tum ani post speaker heng hmasawnna tur point 10 khat kalphung tlang puile ati hlawh tling tura ma kan lak to chinte antarlan kadua pakana chuan year of consolidation kum sang ni le somni pali somni pangahi sumle pa inren chen nakum year of consolidation atan mantum ania heta hian fiscal deficit ti niam le theito pakan leiba sang lutuk ti niam hi kan tumber ani dona
chu wangin kumsang ni somni pali somni panga a sumpuk tur kan public debt chu cheng vaibelchhe zaruk somkwa pasari point paruk pakwa zetin kan tiniam don ani chumia tan chuan abul than nan kan sum man na te thirin trulba ka kan man na nia hriat te ti top le ti niam konga ma kan la don ani he program awang hian state poisa manga project lian tham tak tak counterpart funding tam tak the chuangai ang chi chu he sarkar kum chung hi chuan kan in sum ri don ani panina minimum support price kan sarkar hian thlai chi thanbik pali heng so thing ayeng marcha le mun phia te hi minimum support price manga atul dan anga lo nei tu te ne na tanga le sak thei turin ruam man na siama budget apo da ngal ani chuti rualin lo nei tu te hian a hral na thazok an hu phot chuan zalen takin an hral thei don thung ani hei kan rama lo nei tu te ti hmasawnna tura kan sarkar program poimok tak ani pathumna resource mobilization committee Mizoram Resource Mobilization Committee chu ka chairman na hnuaia din ani a hnathawk tlang pui tur te chu kan sum man ti niam dan kong dap te sarkar revenue ti pun dan tur ngai tu te sarkar hnuaia entity le machinery man tlap to lo ti ral le thok tu te din mun zir chian te ani yang palina anti corruption measures erung na do hi sarkar na kan chan ma atanga mi puite ne na kan in zok na le ti hlotin ngei kan tum zinga mi ani Mizoram Sawrkar hnuaia project hnathawk reng chu ahun taka thaw zo an ni theinan mungmal taka vilzui tum ani a he hnathawk tur hian Mizoram State Project Monitoring Committee chu ka chairman hnuaia din fel ani to a tin ama sabiratan kan Sawrkar chuan Central Bureau of Investigation nena kan state chunga lemhlet nom te chui thei turin phalna kan peto nge ani pangana punctuality and time management biometric attendance system hi sarkar department zong songa mantum ania Mizoram secretariat chu en chinna na mangin 100 days program pon lama district sanga man chozel tum ani hei sarkar na thokten mumal zo ka hun anvon theinan le hlawh zo ka na an tho theina na ruaman ani parukna agricultural market assurance fund management board kum kut na thok tu te thar chua mumal zok le hlawh zo ka hral chua ani theinan agriculture minister kai hruai na hnuaia agriculture market assurance fund management board din ania ani hian thlai thar than chua bik te chu aman tur mumal taka bitlein hlawh le state chung mai baka state pon lama mumal taka sumdon na kalpui ani theinan ma anladon ani pasarina boundary committee Mizoram le Assam ramria harsan na kanto te zirchiana chinfel ani theinan Mizoram State Boundary Committee chu Home Minister kai hruai turin dinfel ani pariatna anti-intoxicating substance drive kan ramin harsan na namen lo kan to zu le rui hlo do na te nau pang hruai sual te siam that na le rui hlo ngai te enkol na konga ko than le tlom ngai pol te ba ka helama mithiam le thanem ngai te nen thok hovin thei to pa malak chhotum ani a hemia tan hian policy le dan thar te duangin abul than na tan budget apo cheng noi somnga da ani unholding policy bana kai policy kanti kan sarkar flagship program hi kan rama kun na thok tu te ti hmasawnna tura ruaman ania malang sang heng lo nei tu te thlai thar than bik leina tan te food processing atan te thlai thar zor le hralna konga te entrepreneurship le skill development te thalai ta na na to tur siam chuale ko mu lama te ramchunga industry te naw din dan kong ko mu le tranpui na tan te le hmasawnna danga tan te man aniam e policy hi ama long kal mai lovin central le state sarkar hnuaia thawmek le scheme lo om thei tur rang tenen a theiang anga in thlun zoma
mi pui van tlang thleng phak tura hlawh zawka hnathawk dan tur kong dabzel kan tum ani he policy kai noi department te chu an scheme le proposal te zirin sarkar in atrulangin sum apedon ani kumsang ni somni pali somni panga hi insiam rem kuma man kan tum mek ania wangin he policy atan hian cheng vaibelchhe zani chu budgeta da turin ruaman na kan siama he ba ka hian kun hnathawk tu te hmasawnna agriculture market assurance fund nuaya budget area cheng vaibelchhe zale som chu kan lo da to bok ani kan nun phung ti changtlun nan le ram hmasawnna apoi mo em chu mi pui sum dik ta kampana sarkar project te program te le policy te hlawhling ta ka kalpui hi ani hemiatan hian kan sarkar chuan committee patni adina chung te chu Mizoram project monitoring committee le Mizoram state policy coordination committee te anni Mizoram project monitoring committee hian atrul atiangin sarkar project kallai te chu an thaw thatlo te le ahuna anzovem ti te aendikang Mizoram state policy coordination committee chuan department rang na thaw dan kal mangle an thaw chin te endik pain advisory body angin aomanga project rang te chu atrul anga thlun zomin arem chandan anga thaw dun chi aomem ti te po an en bokang tin bana kai policy nuaya project dilna te alo en puidon bok ani khosak har sa jualte tana athlawhna mithiruang thingtlang kholama phurna tan cheng vaibelchhe nga chu ruaman ania social welfare department kai hruain nuaya buaipui aniang pu speaker healthcare lama in dailo phuruk nan tun kum lo om turatana cheng vaibelchhe somni kada hemi ba ka hian cheng vaibelchhe somli chu healthcare bill ba te rulnan sahnile somni pathum somni pali rea da anibok ani pu speaker kanrama hian in chung khur en kolna mamo hialo sang taviau maya mire theizok te tan chuan khosak ahar sa chhozel ani hei hi ruwa nei chungin kan sarkar chuan kumin chung hi chuan domestic electric bill hi ti san kan tumri lo ani amaro chu mi pui van tlang ni tin khosak na khoi boi lo zong si in sarkar ta na sumlang lu theina tur dap chuak kan tum dona heti rual hian kan sarkar chuan eng chitman tisang silova power supply ti pundan tur kong zon kan tum bok ani pu speaker kum local tura hian power generation le supply mumal zoka kan kalpui theinan cheng vaibelchhe somni point pakhat pathum kan da kan transformer man mek luilutuk athar thak te rooftop solar tangkai zo kamandan turte power infrastructure thazok nei te chu kan mathlir le tumber pakhat ani mi pui van tlang him na hi kan ngai poimo abekin kum upate meichia le pian phunga harsan na tok te thazok en kol kan tumani tun kum ruaman na hian national social assistance program nuaya scheme pakhat Indira Gandhi national old age pension scheme nuaya state contribution chu mi pakhata cheng za atanga cheng sangkhata ti puntum niin hei hi budgeta da ani pu speaker state finance commission pani na chuan a report chu July sangnile somni pakuthum khan ati chuaka an report in a roddan chuan state owned tax atanga kan revenue laku atanga za somli le pani chu vertical devolution state sarkar tanga local bodies semtur atan manni se chumia tanga za somkwa point pasari pakhat chu autonomous district council pathum ten in semro se tiania commission in an recommend angzul zui chuan kumsang nile somni pali somni pangachungin adc pathum ten hena cheng vaibelchhe zarup pasari point bial pakua pekturin ruaman ani heta tanga vaibelchhe zali le somni le pali point pani chu share of tax atangin akalanga cheng vaibelchhe za somriat pani point pariat pasari chu deficit grants angin akalang commission du danangin salary le non salary a
trensom om chuang lovanga demand for grants noya object head grant in aid general angin pek aniang tunlai khowela hian mi pale meichia in tluklan na Sawrkar in angai poimo le a chuwangin tun trum budget a hian avoi khatna tan gender budget statement po kan phartel don ani post speaker kan Sawrkar thar hian abul thuma tanga zirna siam that quality education system hi thilpoi mo le timak mo ni na ria hemi ti hlawh tur hian Mizoram Education Reforms Committee po din thar ani chumi bo zuina tan chuan new education policy 2020 hi mizote nun phung mila pol niam atanga sang ber thlengin man kan tuma hei kan no pangteri ruput mang siam thaddan tur moral reforms ko mu na kong te po school syllabus a titel kan tum don bok ani hemi ti hlotlin na tan atul dan anga an thiam na manga tangkai tura zirti tu te sik soile zirna insang zok lama eizon na dap chuadan kong in zirtir chu ngai poimo masaka kan nei don ani Pu speaker ama kalosoi toang khan kum tharan lo thleng tur hi year of consolidation na puan ani nangin state sum atang chuan project lian tham kan khoi thei don lova chuti rual chuan thil han soi chua chak om tak mai kan neya tu nai mai khan Sawrkar lai pui hnuaia Ministry of Road Transport and Highways chuan Aizawl bypass tunnel siam na tur cheng vaibelchhe sang khajathum som pathum point pani pariat aron sang sona he bypass tunnel hi kum akem ni point panga athui tur niin sairang le phaibok in car national highway number 6 hula athiang in akaldona chu approach road kem ni point pakhat asein athop bok don ani heng na te Prime Minister's Development Initiative for North East Region PM Divine Nuaya Project NEC Kaltlang Athok Tur ani hey Central Sector Scheme ani awangin State Sumcheng Khatma Sen ngai don lo ani he project hi kan khopui Aizawl traffic jam na salutuk ti thol na tur poimo tak ani pialama mihring le bungro chet vel na ta na kong poimo tak ani don bok ani kan bazeta hian kan state in contribution kan nei tlem ziale sumlak luna ta na ngai to na sen angai zia kan ria chuwangin kan Sawrkar chuan hemi konga malak na poimo tak atan stamp duty noi kan ret man lai ram hlutna market value of property chu 1% atangin 3% kan ti sang dona cabinet point hei hi kan pass diam to ani chuti rualin mei thai le mei che har sa jok tan stamp duty hi 3% nilavin 2.5% da ani kan state chunga kongpui kan nei te thom that hi ele bar zon na tan te mi pui him na le hmasawnna kong thrang atan atul zia kan ria chuwangin ram chunga in kalpona kongpui le leido thalo te thom that nan kumsang ni somni pali somni pangachunga manturin cheng vaibelchhe za da ani hebaka kong chesiam na turin road fund bota cheng vaibelchhe somli da ani bok budget estimates 2024-25 receipts revenue receipt revenue receipt hanti hian states own tax revenue te states own non tax revenue te share of central taxes te CSS grant te Finance Commission grant te Central Sawrkar transfer le contribution te abuama kumsang ni somni pali somni pangachunga revenue receipt atanga mukan be se chu cheng vaibelchhe sing khat sang ni zathum somriat paruk point pali pakua ania kumsang ni somni pathum somni pali BE cheng vaibelchhe sing khat sang khat zali somriat paruk point somruk pathum ain 7.83% pungtura ruaman ani states own tax revenue nuaya sum kan huna lian thamber chu GST ni in states own tax revenue receipt atanga 79.62% atlingani sum huna lian tham zwal dang te chu vehicle tax te stamp le registration te VAT le professional tax te anni this one states own tax atang hian kumsang ni le somni pali somni pangachungin
cheng vaibelchhe sang kha zathum som patni point pali patni mu kan be se ya kum kalme ka kan budget cheng vaibelchhe sang kha somriat pali point pathum bial atangin za somni pakhatin apung don ani states on non tax revenue states on non tax revenue aya consume mu na tlang pui chu investment on cash balance te interest receipt te utility charge te civil aviation te power and water charge te state lottery te mining activities tele adang te anni heng atanga kum local tura mu kan be sei chu cheng vaibelchhe sang khat za somni pani point pathum pakua ania kum kalme ka estimate ain 25% in apung ani devolution of central taxes and duties 15th Finance Commission of India chuan Sawrkar lai puin che rang amotanga 41% chu state rang te insim turin ari komina heta tanga Mizoram chantur chu 0.5% ani kumkalme ka hian kan budget BE chu cheng vaibelchhe sanga za pasari point pani panga ania REA 8.13% aron pungin cheng vaibelchhe sanga zanga somni pani point pali pariat akai chowa kumsang ni le somni pali somni panga budget estimate chu cheng vaibelchhe sang ruk som kwale pariat point pakwa pathum central budgeta alandanin ania sang ni somni pathum somni pali REA in 10.44% in alasang ani Finance Commission grants post-devolution revenue deficit grant. State Sawrkar in Zalenzo ka sumkan man thei thin kha atlaniam zonga revenue deficit grant kan don tax zel wangin har sana kan tok chho freta kumsang nile somni pathum somni palia cheng vaibelchhe sang khazali somsari pali kan don kha sang ni somni pali somni panga chuan cheng vaibelchhe sang khat somsari pakwa chau kan dong don ta a 15 Finance Commission recommendation ang chuan sang ni somni panga somni paruka phei chuan cheng vaibelchhe zanga somria pa ruk chau kan dong to don ani local body grants kumsang ni somni pali somni panga chunga urban local body grant kan be sei chu cheng vaibelchhe somthum pakua niin kumkalme ka kan don hi cheng vaibelchhe somthum le pasari ani rural local body grant hi cheng vaibelchhe somsari paruk kan be seya kumkalme ka kan don turarwaman cheng vaibelchhe somsari pani ain 5.56% a pungtura be sei ani State Disaster Risk Management Fund State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund te hi chiat rupna lo thlen thula har sana phuruk na tura sumte ania SDRF hi central atanga fund local ni in 90% antuma state in 10% kan tum ve thunga hemiatan hian cheng vaibelchhe songa palida ani sang ni le somni pathum somni pali khan cheng vaibelchhe somnga patni da ani thung grants for centrally sponsored scheme CSS and other contributions CSS fund te hi state Sawrkar in hmasawnna na kan thawhna poimo tak ania tuna hian Mizoram chuan department franga scheme somnga chuang zet kan kalpui ani heng scheme zinga alang sar zual te chu samagra siksha MGNREGS PMAY NHM NSAP Zal Jivan Mission le adang te ania heng CSS le contribution dang atang te hian cheng vaibelchhe sang ni zali somsari pariat point bial pasari kan be sei ani kumsang ni somni pathum somni pali BE cheng vaibelchhe sang ni zanga somriat point pariat paruk ain 4.15% in kan be sei niam thung ani externally aided projects kumsang ni somni pali somni pangachungin externally aided projects tangin grant anga kan don chu cheng vaibelchhe songkua mu kanin be seya chung kan mu na tur tlang pui te chu health and family welfare department nuaya
Mizoram Health System Strengthening Project le Agriculture Department Nuaya Focus Project tele Urban Development and Poverty Alleviation Department Nuaya Sustainable Urban Project atrang te inan ni tun kumkalaya EAP grant nuaya tanga kan mu le to zat chu cheng vaibelchhe somli le pakwa point pakhat pasari ani capital receipt post speaker kan hriat lan thewangin capital receipt hi kongtrang sanga hmasawnna na thawhna tura sum mu hi ani bera hian internal debt le central Sawrkar le financial institution tanga loan kan lak te ba ka Sawrkar hnathawk ten an loan lak an rul na po chiartel ani capital receipt atanga kan mu be se zong zong chu cheng vaibelchhe sang ni somni panga point paruk pathum ania cheng vaibelchhe zaruk som kwa pas sari point paruk pakwain kumkalmek bi cheng vaibelchhe sang ni zasari somni le pathum point pathum pani aya claim zok tura ruaman ani recovery of loans and advances State Sawrkar hian mamawna hrang housing loan te cooperation te Sawrkar hnathawk loan dang te apechuak ve thina hemi atan hian cheng vaibelchhe somthum pathum point paruk bial chu kumsang ni somni pali somni pangachungin munglet beisei ani public debt internal debt kan hanti hian loan hrang RBI tanga kan puk te market loan te nabat loan te NCDC le institution dang REC UIDF le SIDBI atanga kan mu tur te po ahuamani internal debt tanga kumsang ni somni pali somni pangachunga mu tur chu cheng vaibelchhe sang khat zali somriat pani point bial pathum ania kumkalmek sang ni somni pathum somni palia cheng vaibelchhe sang ni zali somsari pariat ain vaibelchhe zakwa somkwa paruk point pakwa pasarin aniam zok ani kan internal debt tlak niam viau na sanhi kumsang ni somni pathum somni pali bazeta ways and means advance cheng vaibelchhe sang khat da ania tun kuma cheng noi thum chau kan da ve tak wang ani ber kumina hian market loan atangin cheng vaibelchhe sang khat za somsari nabat atangin cheng vaibelchhe zani somnga NCDC atangin cheng vaibelchhe nga REC atangin cheng vaibelchhe ni SIDBI atangin cheng vaibelchhe somthum le UIDF atangin cheng vaibelchhe somni panga te lak kantum ani loans and advances from the center and other entities kumina hian kumkalme ka scheme poimo tak mai kumsom nganua interest lower rule special assistance to states for capital investment chu central Sawrkar in rampum atana cheng vaibelchhe noi khatle singthum arwa manatangin cheng vaibelchhe nga zanga zet chu ramta na hmasawnna ro tling tur siamnan kan la le theidona block loan cheng vaibelchhe som kan lak tumnen avain kumsang ni somni pali somni pangachunga central Sawrkar atanga kan loan beisei chu cheng vaibelchhe zanga som zet atling don ani cheng vaibelchhe zani somkwa pakwa point pani pariat in kumkalmek biaru a ruamanna cheng vaibelchhe zani som point pasari patni ain pungtura beisei ania apunna asan chan berchu saski atanga kan mu tur sanwang hiani disbursement lam lu soivele thungila revenue expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga kan revenue expenditure nuaya summan tu ruaman chu cheng vaibelchhe singkhat sangkhat zakwa songa pasari point bial pali ani hei kumkalmek bi cheng vaibelchhe singkhat sangkhat zatni point pasari paruk ain 6.75% in asang zoka ten kan budget pumpui atanga 82.97% atling bokani kumsang ni somni pali somni panga kan revenue expenditure kumkalmek aya asan fret na chantur tlang puite chu heng salary le pension atana sumsen bel angai wangte establishment cost asan zel wangte kolpetha le na le tuipam na bil sang chho zel te
bu fai le na san khet zel te le private school then khat te din mun thazo ka hlan kai ani awang te ani hlom ani capital expenditure pu speaker sumle paya kan din mun te thlirin Sawrkar revenue ti san te phim khol le du tui taka Sawrkar sumen kol te chuti lai me ka hmasawnna hnathawk tur capital expenditure atam thayang ber da te hi Sawrkar tan chuan chona lian tak kan ti mak ngo si ani tun financial year thara hian capital expenditure atana sum kan ruam han zong zong chu cheng vaibelchhe sang ni zali somnga panga point bial pariat ania budget pumpui atanga 17.03% ani kum sang ni somni pathum somni palia cheng vaibelchhe sang thum za somli pakhat point pakhat pakua ani thung capital expenditure atana allocation kan siam theizat hi revenue surplus kan nei tam theidana ain ngata capital expenditure chu thil siam chua ti pun theina tur chile employment generate nante fixed asset le infrastructure siam na tante labor ti kiam na tante investment siam na tante man an nitlang pui tun den huna hian kan state Sawrkar hian in enkol na sum man ngei na tur anga awangin revenue receipt atang ringot chuan in enkol zolova capital expenditure atana sumda tur chuan lo na ai ngat lo theilo ani engpon ni se kan Sawrkar chung chuan atam thayang ber hmasawnna hnathawknan ruam han chho kan tum don ani allocation for development and non-development expenditure development expenditure chuan social services sector le economic services sector kan ti te a huama heng sector te hian mi puiwan tlang khosat phung le eibar jon na konga hmasawnna tur ngai tu atum berani sumetan chuan cheng vaibelchhe sangriat zani somli le pasari point bial panga ruam manania chu budget pumpui atangin 57.22% ani kumkalmek be cheng vaibelchhe sang sari zathum somriat pani point pakwa bial ain 11.70% pungtura ruaman ani social services sector ayan education sports health and family welfare water supply and sanitation housing local administration le district council te labor and employment social welfare and nutrition information and broadcasting te ahuama he sector atan hian cheng vaibelchhe sangli zakwa samruk pasari point pakwa bial pakwa revenue portion atangin cheng vaibelchhe sangli zanga somriat pakhat point bial pakwa le capital portion atangin cheng vaibelchhe zathum somriat paruk ruam man ania hei budget pumpui atangin 34.46% ani kumkalmek be cheng vaibelchhe sangli zanga somli le pali point paruk bial ain 9.30% pungtura ruaman ani economic service sector chuan agriculture and allied activities rural development MLF fund power irrigation and flood control industries and mineral civil aviation road transport communication science and technology environment tourism civil supplies etc te huama he sector tan hian cheng vaibelchhe sangthum zani somsari pakwa point pakwa paruk revenue section atangin cheng vaibelchhe sangni zakwa somthum pakhat point pakwa pakhat le capital section atangin cheng vaibelchhe zathum somli le pariat point bial panga da ania tichuan budget pumpui atanga chutin 22.76% ani kumkalmek be cheng vaibelchhe sangni zariat somthum pariat point pathum bial ain 15.56% pungtura ruaman ani non-development expenditure chuan general services sector noya summan te huama chuan state Sawrkar noya inrelbawlna to department poimo tak legislature general administration te election te administrative services le annoy public service commission te district administration te police te Mizoram lokauta te treasury and accounts te fiscal services interest payment and debt servicing
pensions and other retirement benefits te ahuam hlom ani general services sector noya summan te hi non developmental expenditure noya da annina a he sector noya activities tam takhi hmasawnna tan an poimo em thawani general services sector tan hian cheng vaibelchhe sanga zaruk samruk pathum point pasari pali revenue section atangin cheng vaibelchhe sangli zali somli le pali point bial pali le capital section atangin cheng vaibelchhe sangkhazani sompakua point pasari bial da ania hey budget pumpui atangin 39.30% ani kumkalmek bi cheng vaibelchhe sanga zanga sompali point panga pali ain 2.71% apungtura ruaman ani heng category tilvelo public debt le loans and advances te alaoma heta hian cheng vaibelchhe zanga pakhat point pathum da ani boka chu budget pumpui atangin 3.48% ani kumsang ni somni pathum somni pali bi cheng vaibelchhe sangkhat zali somli le pali point panga pakhat ain 65 to 9% in tlanyam tura ruaman ani charged and voted expenditure kumsang ni somni pali somni pangachunga summan tura chop chwa zong gross estimated expenditure chu cheng vaibelchhe sangkhat sangli zali sompani point pakhat patni ania kumkalmek BEI in 0.49% in apungret ani heta trang hian food civil supplies and consumers affairs department te public works department tele printing and stationery department noya bu fai te kongsiam na man ruwa tele stationery leina atang tia kan mu le tur cheng vaibelchhe za somthu panga point panga bial kan pai chwa to nuwa net estimated expenditure chu cheng vaibelchhe singkhat sangli zani somsari paruk point paruk patni ani gross estimated expenditure atang hian charge expenditure chu cheng vaibelchhe sangkhat zani somthum panga point pani pasari ania kumkalmek BEI in 44.58% in atlaniama voted expenditure thung chuan kumkalmek BE atangin 8.78% apungin cheng vaibelchhe singkhat sangthum za somsari paruk 0.85 anianga he house zom tak pumpui turin karon pharh ani supplementary demand for grants Speaker supplementary demand for grants atan cheng vaibelchhe sangthum zani somkwa pali point pakhat paruk hi revised estimate noya da ania ten kan budget estimate mai baka kumkalai sangni somni pathum somni pali budget estimate pia lama state Sawrkar in policy le program ti hlawh nana department franga sum inrelbawlna kahan phardu boka chung sum man na then khat lian tham deuh te chu antar langila CSS a cheng vaibelchhe zasari samparuk point pani pathum saski noya cheng vaibelchhe zaruk samria le pakhat point pasari pariat nabata cheng vaibelchhe zani somnga pali point bial paruk EAP noya cheng vaibelchhe somthum point pakhat pali state matching share cheng vaibelchhe zani somthum pasari point pariat pani niin SEDP fund cheng vaibelchhe zathum point pathum bial atang hian cheng vaibelchhe za som chu agriculture market assurance fund atan da ania ten cheng vaibelchhe somli chu Mizoram state healthcare society healthcare bill bate runan da anibok hengte hi supplementary demand lo langma se budget session sang ni le somni pathuma lo pass to aman na het siam rem na mai ani heng ba ka hian cheng vaibelchhe somruk pasari point pani pariat chu autonomous district council pathum te inrelbawlna pekbel ania ML election atan khan cheng vaibelchhe somkwa paruk point pakhat manto anibok tichuan kumsang ni somni pathum somni pali budget estimate pona allocation kan pekbel zong chu cheng vaibelchhe sangthum zani somkwa pali point pakhat paruk ania
hemi atanga cheng vaibelchhe ruk point pani pathum chu charge expenditure ania cheng vaibelchhe sangthum zani somriat pasari point pakwa pathum hi voted expenditure niin he house zom tak pumpui turin karon pharh ani pu speaker political party te hingai dan in hlawh wanga thu in chu sang thin ma sela kan state hmasawnna le dam kho chuan atan hi chuan party politics ban sanin kan tran rual atul tak mewa budget hi figure ni mai lovin kan state tana hmasawnna ra bit harle kan campaign na kai ruai tu ani ngei basein kumsang ni somni pali somni panga budget estimate charge expenditure tel lovin cheng vaibelchhe sing khat sangthum za sonsari paruk point pariat pangale kumsang ni somni pathum somni pali supplementary demand voted expenditure cheng vaibelchhe sangthum zani somriat pasari point pakwa pathum chu he house om takasoi howatan le min pumpui turin karon phare kalome le alo me a copy kha semula vawiin chu kan attendance sa thale mai kan kal kim ani member te lomom le mai kan chang kim em o kan chang kim mo the annual budget for the year 2024-25 with allied papers le supplementary demand for grants for the year 2023-24 chu kan Chief Minister zom tak Finance Department changtu ni bok Pu Lalduhoma'n pharta a kan dan za somli palina ina soi angin budget pharni hian thildang kan khoi ngai lawa chu wangin vawiin chu kan chol ha damanga February ni somni pakwa sang ni somni pali ni ngania budget hi kan soi howanga kan budget phar tu ina soi angkhan party ramri te da tha in sai ho theila du hlenga ti chuan vawiin chu kan bang renga naktuk February ni somni pariat sang ni somni pali ni lai ni the sitting is adjourned.